Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Noonu Atoll Council අතරවන ධෞරුge අබ්බන බද්දවම අඩයන් තිබ්බේ මෙයා council member න මරහබා දන්නවා බද්දවුන්ගේ Haaziree Belun යාලාන බද්දවම මේ අඩයන් තිබ්බේ Maafaru Council Raeesul Sobi Velidu Council Raeesul Adhi Magudu Council Raeesul Atullo Emadu Council Raeesul Singabu Bakur N.Atoll Council Raeesul Abdul Majid Maafaru Councilge Ihthisoasgai Kurun Council Raeesul Muhammad Rauf Udapari Council Raeesul Adhi Muhammad Rohi Council Raeesul Ibrahim Diha Council member N.Atoll Noonu Atoll Councilge අබ්බන බද්දවම ප්‍රශ්න කුරියන් දෙන්නේ ප්‍රථමයි council බද්දවමගේ මිරේගේ agenda pass කරු මෙවති agenda එක point එකක මෙවති Maafaru Councilge Ihthisoasgai මෙනේ Maafaru Councilun baeh unikohfaivaathee Raeesul jumhuriyya rayyithunge Majlis dhennevumah Maafaru Council Raeesul garaarah N.Atoll Councilun husha adhi garaarah gotheh එක point de දාමර්කසී ගානුන එහෙන් ගානුන්තන් එක්වෙක් කුරුම ඒ rayyithunge majileehah මුෂාරාපව ඉස්ලාහතක මෂ්වරා දෙනු මෂ්වරාය දිනුවට්ටක rayyithunge majileehah Noonu Atoll Councilun මුෂාරා මෂ්වරා කරදාහෙ yaamedus gotheh ninmun adhi ya bahus kurun noni dhevvun islah ko Faas kurun wata yamed gotheh eham mide agenda ge mide item dhevvun na megotha agenda pass kurun feneytho alwan kuratam ahadana parak bepula gennan alwan ima board devva gotheh idala rangalwa video jessiya rangali video jessiya horibe baddalwa ki live ko puriyadda badda Udapari Council Raeesul addition agenda pass karon feneytho adana feney agenda pass karon Magudu Council Raeesul adana feney agenda pass Maafaru Raeesul Maafaru Council Raeesul Muhammad Adnan Alona fene agenda pass N.Atoll Council Raeesul Rauf Faas kona fene. Maafaru Council Raeesul Sobi Faas kona fene. Velidu Council Raeesul Atif Faas kona fene. Emadu Council Raeesul Hussain pass karon feney alwanenge to Miladu Council Raeesul Majid the fast kona fene Rohi Council Raeesul Ibrahim Muhammad the fast kona fene to Noonu Atoll Council Raeesul Ridwan fene alwanas pass Miyavutu TDM jalsa vadati bemna bepunge emna bepun penata gannawa yaha agenda ga ushala hota agenda pass kuri em kuriya moti council mushala gandatta kuriya gendiyo ei agenda ek point ek paratam me Maafaru mushala ko Maafaru Council Raeesul around then Maafaru Council Raeesul Maafaru Councilun mushala wa garaarah council mushala de bada shukriya Council Raeesul
අද ශුක්‍රියා රයිස්. Bismillahirrahmanirrahim. Noonu Maafaru Councilge Masalayan hallegen cinema edi kushala gara. Me Noonu Atoll Maafaru Councilge Rajyage Raeesul jumhuriyya garaarah dehas vihi deegga kandala fawa vai pahum badalko dehas vihi tinek gararuga iratuge falhun bain uniko gotheh ekamuga adhi eratu bima golum hori emmeha kankamuga hori kambodu unta Noonu Atoll Council husha Noonu Atoll Councilun ves Maafaru Councila rayyithunge eggota hurumum mimassalya rangalo halle kenes dhevvun edi dive rajyage Raeesul jumhuriyya dhennevumah husha fawa garaarah dive rajyage Raeesul jumhuriyya garaarah dehas vihi tinegga Noonu Atoll Maafaru paluterein baeh Noonu Maafaru Ihthisoasgai unikohfaivaathee Kurun Faas garaarah dehas vihi deegga wa gotheh matin Maafaru palu sarahaddun ekko Maafaru Ihthisoasgai himeney dhevvun edi dhennevumah deeg Maafaru bimuga adhi paluga divehi sarkarun rawa hingam beenum puluwa evves masakkate kuriya gendawani haassako Noonu Maafaru rayyithunge mashwara ruhun oyegen kamat dhennevumah enum gotaka hinga masakkate ge manfa maaziga rayyithunna dibifa nowa kama adi gudrati wasilatta rayyithun atun gelli gospawa kam paha kurame Noonu Maafaru International Airport ke bimakiyas dive rajyage idari dairata lamurkasi usulum hingumuge ganonu gawa gotun Maafaru Councilge Ihthisoasgai baike namaves viviha tana adi ganonu ga bayan kura ebima gule mawlumata muamalat Maafaru Council sarkaru kama gule idaratakun hissa koffa nuwa kamun e mawlumat hoddawa devva Maafaru Council for kod dhevvumasha kama gule gotun hadafawa ebbasuntaka terega lamurkasi kanunuga bayan koffawa gota Maafaru Council haggu dhevvun edi dhennevumah Maafaru Airport tarakki mashruta miharves kuriya daka ninge kamasha en namaves sarkaru kama gule idaratakun dive rajyage idari dairata lamurkasi usulun hingumuge ganonu gawa gota e mawlumat Maafaru Council hissa nukurakama mashwaraves nukurakam pahagako ehaggu ganonu gawa gotuge matin for koddun edi dhennevumah Noonu Maafara atoluga hingumak sarkaruge peentakuga kandala fawa kankama council takun dekolu nahadane kamasha efoda kankamuga emme rangalu masara lafa councilun di ebbardun de beenuwa kamuge yagin kan arwame dive sarkara mitan tanuga invest kura amilla faratakuge itubar refumuge muhimmukan denetibime adi rasha atolutoge gudrati wasilatta beenum kureve hindu rayyithunge mashwara ruhun neti kuriya gendumaki taraggiya viyafariya iktisodan adi haassako investan itubara nohanu nurakka hori kurimati vedana kamuga denetibime Shukriya Maafaru Council Rais. Maafaru Councilun Noonu Atoll Council la me husha pamiwa garaarah ki me garaarah tibefun pass koddevun edi ebefun husha pawa garaarah me pass koddevun pahu Raeesul jumhuriyya me idalu gota me garaarah da mewa gota dhennevumah ema Noonu Atoll Council ge jalsa adan tibena befun ke there
Nihar mi hushala ko garaarah me dhevvunge mashwara dhevvun edin dhevvunge mashwara pahu aur me garaar pass kurma letere vote karta barabar shukriya me garaar ya mashwara ero benu purwa member me Apple illado manado council ke rais sobi ಶುಕ್ರಿಯ ರೈಸ್ ದೆ ಗರಾರ ಹಮ ಅಣೆ ಅರುಣ್ ಗಾಬೂದು ಕುರಾಗತುಗ ಮಾಫರುಗ ಹಿಂಗ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತಕ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂಗ ಮಶ್ರೂತಕ ಮಿಕಂ kan kurie genda kama banya ma la margazi kanun se gunaagota usudege tereng hama Maafaru Council nona Maafaru rayyithunge egen chehe den eaga den anunadi abe kame faha kollam meenumma den meharo mi falun bay unikure ituru kure fai kam ai unikure fe kam faha korwa fa be den almenna ane miga warabboda almen gam salmen rayyithunge warabboda kambodo me kamuga meonene mi aha faha kollam me veline gumu massa etto veli negumunga masalami wara bodu kam bodu me den alunu faha kollam beenonu suwalen hama kollam beeno mega misalaka migota mehen himenigen da eruga uni migota fast vejika banya mi hamekani atolu ane manaduge hameken raitune no hen atolu hen rattoge raitume sa mi kambunu unnada kamanu gabudu kurani kihinetto mikaman evves hallen unnana to mige tere misalaka munaka banya miharu tanun nigum hudda EPN dීfen iruga misaak anika hichostere gosti alonka hienwe fulus dehentantana onnana henen adi onnana kama nuwanya den almenna ege sabaje kommis kote onna hoden abaje kannenge mihem garare paasfiken daruga ege teren anna bodu kambodu meke mi kambodu ma detere kinetto visnu pulhuri me ralunga bodu kuragotuga ei gudurati wasidatinge vejeki ve samadetto den aneka ei umrani taragiya hengo gotum samarai to muri abadi bis wara muhimu ecche muri abadi bis mikaman ham wara poda bene fonda kame midetto em wara poda shakwayaka fehirunus vefonda kame mi midetere sam wara gina hajanata bisige ha mikama godi emmema kihinetto mikaman halloti mikama rayitunungoti kobato duyeki arne hewani garar paasugen daruga මිකමක් වෙස් කොම්මස් මගේ ෆෙන්න්න ජෙහෙනකම අරුණම සුවාද කොල්ලම් බේන මීග එපස් වරගේ හල්ල ගෙනමෙන කොත ගොන්නටෝ මීග තෙර shukriya algon ekama algon skunela mi maafaruge yutso singa sarahadduga komme veli ke waaka ekajennum salaka manaduge yutso singa sarahadduga ದೇರಾಜೆ ಕಾನೂನು ಮುತ್ತಕುರ ಕಾಮೆ ಮನಾಕುರೆ ನೋಡಿ ಗವಾಯದ ಹಣಿಕುರವೇಣಿ ಉಳಿಹಾರ ಆಯ್ತುನ್ನವೆ ಸೆಬ್ಬರ ಮೇ ಮಾಫರು ಪಾಳುತ್ತೆರೆ ಬೆಲಿನೆಗುಮ ಇಟಿಎ ಮುತ್ತದಿ ಫೋನ್ನ ಸರಹದ್ದೆ ಹೋವೆ ಮಳದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ರೈಸ್ ದಾಳವಾಹೆ Maafaru Councilus Ihthisoasgai Ihthisoasgai DSS at the Beth with the Tanuga Nimma and Nimma Pekuta Pages. A ninmun Nimma best Nikawai the Hadang and the Skama Hanikuri Urihara Ituna West Hamahama. Nidetere me Bedu Councilum was as a city. America the coming city bara gotu alun atif gisnay ko dannawala me also parabada muriha agun mengen na vesarnangala saap wanjeka ebbes council Ihthisoasgai ebbes thane baki mi hakka bakira yetaka mana kureben ni ha muriha raytunne samaha usulam edrashekge Ihthisoasgai himeney kamakku අනෙරටුගේ රායතුන්nak එතම් බේනුම් පුරයගතක එපස්තන මනන අනික එරටුගේ රායතුන් බේනුම් පුරා උසූලුන් හමයි හමකම කෙරේ අනෙබ්බා රායතුන් මෙසේ පුරුසත් ඔවේ ගානු දැන් එකමකෝ මේ ඉතිමායගතුන් එරටක බයක එතනක බේනුම් පුරා මෙම්බරා මේ කල රස්මියා රශක දවානේ ගුණ අවසුන් එකහලකංකම් හොරේ ගානුන් ගායගතුක එකංකම් හඤ්ඤ නුපුරවේ වකිරශක නියක වීති මනාකරඤ්ඤාම එක්ක මනාකරන ගානුණු එක්කතුන් අලගොන් එකමගේ කම්බඩෝ වෙන්නේ දැන් බෙලි නෙගුමුග මේ දාදි පහුන්
Esara etanu bayne gumuga ETA ningartaka hilapanaga na negume miarus Maafaru Council gossa vena hayita sagaka iki first tanun finolo bayla ganya hutuen enenu ETA hundoy ninganu finologe hike isavu peshigen sateka mansas foto durum meter kame foto kame awala yagina durum negumunga Maafaru Council of this Manakuranja Manakuravani Muli Urihara to Manakurach. Again come along then a Gano a Dago, Nakamasha, Kirashigara Itakabiti, Vakirashigara Itakabiti, it's so steady Vaka, Manakuran Kanshanika, Asasi Hakutabuteren, Ganasasin leaf of a huggy, Etanumanetana Gosulma Kanka. Vakirashigara Itakabiti, Vakirashigara Itakanuitis, Pakitani, Kuruanaka. Shukriya Sobi, then Ekamuga around a Maafaru Council baeh Rangalukanege Yale. Adhi shukriya hama rice adhi sobi holos alone sama paha kollamoti miga aku holoterega finolaki me alon bengeves me Korean hori me Maafaru Ihthisoasgai masekkattakuga alon members beenu koram baraboda me gastu koratanege kamaka den egoton alon members mibagotu me velinegumuge kantahuga amadu koram ngandani hama egota Maafaru rayyithunge besama ehen urihara trigger rayyithunam sama engusuge darum finola kandelifying mimina minuge durum hama horiha faratakka besam miharves me velinegumuge fursat onnan abadves onnane Second coming alone members, me Hanjan no Kuran, and a Finolong Vedinaga, Kamuga Shaku, Alon Mendang and Nick Mugondinam, Alon members, falhun Hiterikan Kamuga, Odamo, Midan. Shukuriya, Ingedo. A member of the garaarah. Maafaru Council. So, right. They think of it, Kamaki or Ihthisoasgai the Maafaru Kantaka Pahuga Miha Raja Kiran, Ihthisoas. We were up board up, we put a Kambodu Asabaka and out here we trained in Madumadu, Paharaku, me Rashid Ihthisoasa, Polemu, a Anna Nega, the Ramakazi Gan, the Fansas, Avanamada, Haya. Riyakoge halone kanta den ne idari himene komme city council kara council Ihthisoasgai Raeesul jumhuriyya kandalam bana emada ekanya riyakoge bike ka kanka ege dashon ebe emada haage danu ran council city council Ihthisoas kandalam riyak koramwane annane kankama hekiya isai Maafaru case no almi danne isai ka dappar be kanta ege mi haage ekegine rahaka gule gotunna merashege council Ihthisoas Erashaka eraruge urafashon peshigen hassate ka meter kamga khana elo em Raeesul jumhuriyya bes mutlaga mimihar waran aduwe bahe bes mutlaga gaanun difa kanenno Ihthisoas kandalam Raeesul jumhuriyya bes ebai shaviyanege ekek de tinen hatare fine hategga mi baki koi kantattake kandalam wa gote bayan ko de me goittaku berum bes mihar bai tantan ko kandalam medan maaf karat Maafaru kantoga Commerce member ka mulin ihtiyar beerunne denne vidana ka bayek tantanu edane am sida ihtiyar mi gaanunge mi tarahage beeru Raeesul jumhuriyya bay ninmun tange hudi e Maafaru kantoga alwan mihar e trend uppunge beerunge sadlamar ka nizam vetere bimuge hal gedigya den lamar ka nizam emme secchaka gaanunge gasse bes beerun mende sadagam mitantanuga ettanu manettanu hinga sadan jaha Kamen no ulen egotan ule council take ule ka no ganne jawana hi Maafaru council to be mihun kurmatlian astibi bartaka ga ihtiyar take motima maset sida hallu kurwen kam em hallu kurun emme bodu poola ki bin dibu mimuge habbu dibu bin beenu kogge maset halla hode mote Maafaru ge mikamuga mihar awne gote nunima tibun as miharus daswedde kanne
Maafaru ekam veda alanda enga fakatto maafaru ei hama emme fortam ihtisoas badal gena ayra edu alon mena tedugunna mihar dappara hisab ka ekan darnus yeis kan emiyadu waram mi maafaru ekkum ekam ga tedu adi maafaru ekko teduwa sobi ebna mi damaga zigan ala practice kuram peshi mohuri bike ka undu buta nebure ka ekam gaanu bekan kam saaf komudi e gujarati no tabi got gemhettu wattaka rakkater panje tanta fiwa ehen sarahadu tapuga Waki councilge Ihthisoasgai kandalapa wekamga vias etantakum tantanuga gaanulaku manakamekamga kandalapa nuwa kanka ituru huddeka nudakamga hagu kommediwe rayite kadbe emmen adi kudafari Ihthisoasgotas manadu Ihthisoasgotas maafaru Ihthisoasgotas mananu kommekame kurumge hagu kommera hegga vias rahmiya rahuga mi raha kada nuwagana kam lamakazi gaanulaku kandalapa diwe rayyithum diwe rajyan ekko jumlakokkama gadawan kan alona gaanu tere mihars e kambodo mangasu halle boy alona yona de Maafaru Council raisa ekko be Maafaru Council ekko be eka kankama halle odene pura murta ves masse dimawa kame N.Atoll Council gaanu men mashwaras korebe ema mi garaarah warabara taayid kuran adi mi avaha mi kan mi Raeesul jumhuriyya sagraitu Majlis ke samal kom denes e ambura Maafaru mi rayyithunge mi hag maafaru rayyithunna mi dibe gujarati gotu dibe fahe mussandi kan elefun beenu kum fursat dibe gotakam mi council nimmagen e husha muhammad marhabas dannu adalun e gota enako hamaga salun e gota hunna wa kadana barabar shukriya fursat shukriya member kam bakka fa karawa N.Atoll Council guys Shukriya guys. Karun nannawala beanuwa waakiki mikamuga maafaruge Ihthisoasge teriya kannamba baeh Raeesul jumhuriyya ge garaarah yes nota rayyithunge majileehah daga gawadatum yes univegen dimaki maafaruge rayyithunge adi Noonu Atoll ge rayyithunge bis amali bigenda warapuru derai kamuga abu kurani Ihthisoas terege ba himeney Ihthisoadi gotum Maafaru Councilun uniyan Noonu Atoll Council kami kurang beanuwa wag bekan kurevena gotheh itan maki alun sama adekem beanuwa manzar Raeesul jumhuriyya dhannevage itan kurevena gotheh awasya gotheh hoda itan kurevena magaka alun me amurali maki hama oran bogim kam alun paha alun sama garaarah paha kurevena kantatta ege tere hama kurevena huri kame dudeven huri kame Raeesul jumhuriyya stu dhevvun kam alun metpa shukriya rais shukriya Atoll Council guys Assalamualaikum. Shukriya guys. Miharu mi Maafaru Councilge rais sociology kambodu umaki algon was gabo koragotuga hagigatuga sorabodu algon men emmen nas golify masade algon gabo korani Maafaru Councilge rais sociology kam ga yes algon was mi Maafaru Councilge mi garaarah mi waraboda taayid kuran hagigatugas evvestarege Ihthisoasge tereng evvestane munivegen diumaki algon men badagana ven kamenno mi garaarah war furiyama taayid kurawa algon dannawada de mi algon faakoldam beenumani algon menge mi holuduge Ihthisoasge terega holumidu himeney waakan den Raeesul jumhuriyage mi ninmumakun hama miharamena badaltawge tere mi fada badalen atu vejjiya e hagigatuga holuduwes noni adi muli atolobes dibigendana dera ekkam algon faakura e war furiyama algon mi Maafaru Councilge raisge mi kambodu uma war furiyama badagane mi garaarah algonge furiyama taayidu evvahaka dannawamu adi Raeesul jumhuriyya besadi Majlisge teremes algon me Atoll fem waruga kurevene huriyakame kuruma hama algon wara mi fursatu gowala shukriya Atoll Council guys ituru member wag kame fa kuranne tiya
mi garaarah Noonu Atoll Council Maafaru Maafaru Councilge Ihthisoasgai bekkota Faas kuruma තිබෙපුණ පිනවඩා ගන්නවා අවතක පෝට් දෙනවා අලගොන් උඩුවාල තිබෙපුණගේ නම් තිබෙපුණගේ නම් ගෝවාලියම මේ roll call vote එක දාන නම් ගෝවාලියම garaarah taayid kuravanota kuravaaka aanmu kuravunge robert shukriya උටන්න ගන්න sen vaagadak kaniya sen mute noyen usa echege bonowa venu puluda embadu council නෝනේ අලගොන්න ඉතුරු ඉතුරු කොල්ලාක බේන වෙනවා මගේ අලගොන්න සම තායිද කුර අයියත shukriya loye council guys always me Maafaru me shala me garaarah war bada taidu kuran de me Maafaru de me sambo sepa kore Maafaru ge turo me haru en rattake ke me masala eba ole ko malme na me gabul kore gotu ga hama den je higen oti holudu noni fodu kame vesnege e matol ga mi muri utsosta e nagigen tairu algan war bada taidu kuran hama me Migota mi hama N.Atoll Council este duwe mi hoda garaarah kannere Raeesul jumhuriyya mushaalagen eka alun ambura foduma malgondu mi garaarah wara bada taidu kuran di migota Maafaru detre kamve gosotmaki alun council wara bada kambodu akankamu gandannawa shukriya loye council ඉතුරු member එකේ මේ වගේ කම පාව කරව නැති ආවොන් garaarah vote me vote එකම කුරියදන්නේ මම බෙබල් වල කවෙ වෙනවඩා ගන්නවත් ක vote දෙමු ඒත Kurun council guys අඩනේ so rais avante meha Raeesul jumhuriyya Maafaru Councilge Ihthisoasgai kori me e gaanne gotun mi aisinna N.Atoll Councilge Ihthisoasgai etan inna aisa nunto rangal mai N.Atoll Council bes edeni etana detre amal kuran ede gothaki garaarah ituru kolla amal kuran ede gothaki Maafaru etan ambura awal kurun rangal ඔබේනොත් N.Atoll Council e bintaka detre edebe gotheh dhenneve हम N.Atoll Council තංකොල garaarah ituru kolle vidaneto එන්නර ඒර ගානෝනේ ගොතස් මියගොතෝ බාර් N.Atoll Council දෙක බාර් එකන්න දෙර එක්සර්සයිස් කරනවා garaarah ituru kuruma ekko Faas kuran algon e rangal badalen me mihar gaanon onna gotu agigatu ga dapparu masala ga adives me ekve wahagataka pure avastha utterega aaga nukurave algon ganna sadu nibbe wahake ageta rasheke council ge source ga onna thane rasheke council ge source adhi wakikollapa sarkarum venum nima etan mi councilum univi kama bala councila mashwara nako etam venum kurave gotam ekkama bisnigen kurunda kamekkama algon bisneni kamak sarkar ko baeh guzarat ehenne no gaanonu gonnagotun rat council akun etam oniwa hisabu etam vegen dani Atoll Council ge mi ihsos no Atoll Council ge belum dashu gonna tanak Atoll Council dawlat ge ihsos nama Atoll Council ge belum mi Atoll Council ge mi baeh adhi mi Atoll Council ge mashwara Atoll Council ge ruhun neti අනිකාසේ උනිකුරා තමයි ස්පේනුම් කරවේ ගොත කන්නු ගාන නනි මිසාලක Maafaru Councilge උනිකුරි තම්මසේ එකහල හාලතේ න්යාර තනා දෙතරේ පොන්නාන් එහෙනමයි Atoll Council memberunge මේ තායිදස් නොති Atoll Council අවරස් පොඩ රාශිකගේ එක්සෝස් කේමනේ රාශිකගේ පළතරෙන් බය වීම සීදා රන් councilge එක්සෝස් ගේතම් වේවු කම එහෙනි අලවනවේ සිස්නයගත Atoll Councilge සරහද්ද වරම් ගොඩක් රට කවුන්සිල්ගේ එක්සෝස බින්තක ආಳು වණීම ගානෝනු මේ රට කවුන්සිල් තක ලිබේ පාර් Atoll Council තක වර මා පුලා වන සාෆ් එහෙම
මේ algondes maafaruge adhi haasa falhunge baekama paatiya ekkum algondes warabada taayatu kurani Maafaru Councilge Ihthisoasgai tamma me gudapari rais usade ubbi point ituru kuruma ekko enukuta ituru kuruma ekko me algon me point ituru tafsir kolladini tibe ituru kuruma ekko me garaarah pass kuran tibe punna feneytho gannawa gotheka vote dhevvuma algon eden me algon nam walana gudapari council ge rais adhi me denne point ituru kuratiide ebes rashegge council rais egge ebes kambodu men evetto algon ahalan beenu ඒ garaarah uda iturugena නැති algon me kenikulu council ge rais N.Atoll Councilge Ihthisoasgai aakam evisara ka unikohfaivaathee Maafaru unikohfaivaathee diyekuma evisara ka penna vetto ಕಾನೂನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಬಸ್ ಪರಾತಗೊಂಡು ದೇಂಜೆ ಗೊತ್ತಕೊಂಡು ಗೊಂಡನಿ ಕಾನೂನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇತ್ಸೋಸ್ಗಂಡ ಎತ್ತನಕ್ಕೆ Atoll Councilge Ihthisoasgai algon ಎಂಬಸ್ ಪರಾತಗೊಂಡು ಸಿಟಿ එකම ගන්නන්ජේ එකම කරන වෙපාලා මෙස් දෙකේ පොණවන්ජේ සිටි එන් FCT තයාර කරන්ජේ दौलत की इदारा है उन्नान का ओपन कानून वर्षा शुक्रिया एन बेबलो एन मालवन में निगरारा गुडफरी काउंसिल के राइस सोशल इस्लाह को तिबे पुन पेनमेना गन्ना आवत का वोट दिनमा उड़वाला और नंग वाले में वोट तिबे पुन देवा आवत तिबे पुन बिदाले मंगलवान पेनवेडा गन्ना न्या पेनवेडा नो गन्ना न्या पेने बिदाले ना लोही काउंसिल के राइस इब्राहिम फास करो फेनेंगे तो बेलितो काउंसिल राइस आती algon taayid kuran N.Atoll Council ge rais sobi algon taayid kuran N.Atoll Council ge rais Hussein awu algon taayid kuran Urdu Council ge rais Ilwan algon taayid kuran Urdu Council rais Fatul Nasir algon taayid kuran Maafaru Council ge rais Muhammad Adnan algon taayid Gudapari Council rais Ali Shamin algon taayid kuran Kenikulu Council rais Rauf taayid शुक्रिया वडांति पे उरिया में बोलूंगे ताइदा एको मेरे एजेंडा नंबर 1 का करार पास एजेंडा नंबर 1.1 दे दामरकजी कानून अहिंगाणु ते कुरुम हुशालाफा इस्लाम तक रायतुंग मजलिहा काउंसिल के मशवरा दिनुमा हुशालाफा करदा तिबे फुंगे याल मशवरा मुड़वाला adhi kardas awon bani kuri tibe punna hissa ko pe karda tibe punge mashwara devuma ko karda mi raithung majliya mi usala shayaluma tetere tibe punge vote awon vote dana mashwara ko emme mi karda gori kanka wara gina kanka mi war ba bi karda awon magan by point to pa kollana ei कानून नंबर कानून नंबर इतिहास देंगे ऑब्लिक के दिव्य राज्य विमाबे कानून उशाला का इस्लाम में इस्लाम के कानून नंबर इतिहास दिहाए आते ऑब्लिक आते दिव्य राज्य इदारी दायरा ते लामक से सोल कानून के एम पाऊंगे नेस्पा इस्लाम तक का गवाह साथे 500 नमात्या का बैंक को पावा बतूं कानून के मकसद हासिल कुरमटका कानून नंबर
देहास दे पब्लिक के दे राज्य बीमा बे कानून का लामरकजी कानून के मकसद हिलावा मुरी कानून तारसवा कंकं इस्ताकुरु गोतु मुशालापवा बिले बिलुगा मी अळगंड මෙන්න අලුගොන් තෙරෙන් බයි මෙම්බරුන්ගේ මස්වරා එක්කම අලුගොන් මෙන්න පාහ කුරේප බිලුග හොරි කංකම ඉස්ලාම් කරම් වේ කංකම අසල හොරි කංකම ඉස්ලාම් කරම් වේ කංකත්තන් අලුගොන් පාහ කොප්ප නොති රිපෝට් තයාර කොප්ප රයිත් මැද කොනොමටක රයිතුන්ගේ මජ්ලියුම් වේ සෙබ මි කවුන්සිල මේ ඛියාල් මස්වරා දින මං එදි සිටියේ වෙස්පොනුමා මාතම අලුගොන් මේ එබෙපොන්න ජවාබ දෙබන්ජේ එමෙ කවු තාරිය කියසෙන මෙරේ තිබෙපොන්න නිමව ගොතේක මතින් අවුන් වෙන මේ ජවාබ රයිතුන් මජ්ලින තෙවේ शुक्रिया बीमा बे कानून मुशाला पुरी स्थान्तक फालुराजा शाबे कानून मुशाला बा इस्लातक मी ये राज्य के मालियत कानून मुशाला पुरी स्थान्तक ये राज्य के दिमाग शक्कातिर को दिमेटो है बे कानून अतर कानून लामर कजी कानून एक कुरमा राइतुंग मल्लिया मुशाला को बिल्तक अगुन में तैयार को मशवरा है इवे फ्लम नी क्यूबा होना कम अबू कुरा ने में इवे फ्लम मशवरा है अलो उड़वाल और बड़ शुक्रिया मी अड़गुन में मशवरा को के मिसर का मशवरा को के तैयार को के करता है ना स्टीबे फ्रूम तो या मेंबर मी क्यूबा पति बाकी इतुरु उनी तुरे गेन पे पुतो पुटपाई काउंसिल राइस आलिशा राइस और रंगोल के तो गिने इसला होता वाला नंबर में आते हैं मस्जिद डेंगूस के बीच स्वरा इसको करना हमें कल इनमें ये मादा है कंगालों बेंगले कोड़े इसला है ये और हौसला कोई तक कोड़ा बदले के ना इतना कोड़ा ये तो ना राइस हौसला पर इतने पासवाना मादा के या हौसला इसला है भाई ये तो එතන දිනන මිනිස්ටර්ගේ හොද්ද දිනුගා අමල් කරන්නේ ඔය සාෆවාමාන කම දෙකම ඒ මාධ්‍යත් ගානම මේ තරන්නේ ෆෑෂන් එක මාබේ කාන්තක බේගොත් සාෆවාමාන කම දෙකම ආදී ගොත එකශිකම පීසිබල් ප්‍රොජෙක්ට් එකශිකම වසවබෙන් නැති හුද්දනුදී ෆෙට්ටේන ගොත නුවට වට මුද්දගේ තේගයි වෙලුවට කො ජවාබ්දාර් මේ ගොත ඉස්නා කරා මශාලා ඒ මාධ්‍යයන් අර එදෙනි बादल के ना बिहार दामर का जो कानून का एवं आदिवास आवल में हुशाला योगत दिए फिर गोतावर में रंगाला में कोई बिहार दामर का जो कानून का दिए फिर दामर का जो कानून के अड्डी है बना माटा काउंसिल में कशाला तरक्की प्लेन लंदन ता हासिल को में गोतों काउंसिल कनाडा मशरूआ का नोट मशरूआ तक का राज्य ना राज्य बेरू बैंक के नोट माल इदारा के गार्ड नंबर 3 को दिख दिया साइड दौलत के मालियत कानून का बयान कफा नथिंग लोन में दान हां शवियन काउंसिल मिमादा दर इन्वेस्ट बैंक का मत इदारा का लोन न गान ए लोन दक्कन जे फैसा कोरियम नाहर का लफाकुरा काउंसिल बजट का हिमनम वन नो काउंसिल मिमादा दर इन्वेस्ट बैंक का मत इदारा का लोन न गंवान गान नंबर 3 ऑब्लिक दिया साइड दौलत मालियत कानून आ कानून नंबर अतिंग ऑब्लिक दिया स्टेर दौलत के हर जिम्माओं के कानून का बयान कफा बागोतन मते एम आर्मी आवन लेदने में एगोतक मितम को मी बदल को दे काउंसिल एकशाला तरगे प्लेन के लंदन हासिल करूं गोतुम काउंसिल कनाडा मशरूआ का नोत मशरूआ तक राज्य बेर के बैंक के नोत माल इदारा को गार्ड नंबर 3 ऑब्जेक्ट दिया साइड दौलत मालियत कानून गार्ड नंबर 8 ऑब्जेक्ट दिया स्टेर दौलत के भारत जिम्माओं के कानून ए
gawa gotuga matin edefinama epada loan neguma denge guarantee no to hutte manno dawtuga barato kandayali pawak muddati geterega e hutte dukodde manakam e bay project farg mi feasible nuedan ehmbiya sei komen hingo muhim kamaka vedan megota taragi utlenu kandayali fay kamaka mi midenne daranya zimmaunge gaanuna mayut gaanuna egota council akon edefiya mi idalge kamabe idara finance ministry misak e udda elon nevuge hudda council taka duko dem banaka e gota badako baki warak mi rangalo den huya tan sameka etanko e gota mi badako da pasko de jaw karala shkoyan शुक्रिया तंको लावर में नॉट कोफिंग आवर में इंगे तो मी अने बाइक हकीकतो का मी बिल तक उगे अने मी तार तिवेपुण उन्ना बिल तक उगे लिंक्वेस आवर में के जा बिल तक उगे तारफ का ये बहुरी अने बहुरी हा बिलिंक्वेस बोनेफा मी लावर का सी गानों के सत्य पंचासन मादा का unikohfaivaathee e ganuna egge kurumak ehen ganuntan egge kurumuge maqsaduga hushala pabe ennama sama dive baun liepuri echimi mige misalaka bima baeh ganunuga hushala par islam tibefunge radrashuge ge wahaka bima baeh ganuna hushala par islam ta kandalige ama sida lawan par se ganu madda taka ila ministry taka radrashuge din nege gotu islam la ingedo den palurada shabe gaanuna ushala ban islam me lawaru kasi gaanuna ila Atoll Council toge Atoll Council ge bes bayanet palurada nikka yapari ko kujde nyar suri gota nyar gaanunta e gaanunta hada puri gota ha islam den me den me kudafari council ge rais පාකුරවි මාලියත් ගානෝන ශාලාපර ඉස්ලා දැන් හිමාවශී ගානෝන මුශාලාපර ඉස්ලාවුග රට් කවුන්සිල්ගේ වාහකතන් රට් කවුන්සිල්ගේ ධෞරුge බැංක් ඔප්ප රාෂ්ට්‍රීය කවුන්සිල්ගේ ඉස්සොසම් බේරුග හිමාවශීගේ එක්කම හිමාවශී ගානෝන මුශාලාපර ඉස්ලාම එගේ කන්නේ ඒ අතොල් කවුන්සිල්ගේ එක්ස් ධෞරුge හිමාවශී ගානෝන ලාපේ ඒක මානේ කි රාජ්‍යගේ ඉස්සොසම් බේරුගේ සරහදුගේ Timash Himak Kurunga, Timash Belhetunga, Atoll Council with Daure, Laka, Hilo Shad Paratum, Benapur. Then me, a Kardauge, Timana Sopaga, Peshe, Isabuga, own Barne, me, Paka, Ishara, Kupa, Colorado Shabe, Gan, the Maga, Telegraph, Lifa, or a Mohimbo Telegraph. I want a tongue to be for Faas Mia met gotheh puri kialam stenu namas Maafaru Councilge Islam pennani Rat Council taka City Council taka ganun dipawa bharata hanipurevethane adhi Atoll Council taka lamarkasi ganun dipawa bharataka mandate mulinge nigula gana vethane Maafaru Councilge Isdagi ebbes halathika idari dairata lamarkasi usu hingamu ganunaka satega 50 sana maddage ruha ekota mushalapava biltake nune adi me bilu Faas janama upankurevegen edani idari dairata lamarkasi usudu hingamu ganunuke satege 50 sana maddaga islam kuran angahava kankama kandayaligen khilafa amal kurave ganun tai ehenkamun dusturi gotum balana Maafaru bil mushalapava gota bil pass kodde hinama ebiluge ganunaka bomuge legitimacy onnane kamakan dekan Maafaru gota bil Faas jana me de taras lamarkasi ganunu ga bayankure e ganunu iskanden je kama omme kama hema lamarkasi ganunu khilafa kame pass koptiya e khilafa hisabu batil wana kama lamarkasi ganunu adi ehma daika ehme ayetuga me biltan usayed parataka me ushala pai gotum algonuge maabaru kambodu menne ekama biltan ehen lamarkasi ganunu egbumaki ege wara muhimmu kame ege araru me sarkar wazarataka sirtaka detere araru upetuna note
algonda jagi me nihal gaanu no gotu saga council court daje ja court kusken me masala ma court saaf wan ke algondu gastu kurani ekala halatakan asiya algon me supreme court daanikama al council ninnaage algonde pad duai none padaka me dimadu algon ummide tibefulu ge me ituru mashwara to algonda des satulwalan एक पाऊँ अरदास मशवरा पास करूँगा शुक्रिया इतुर मशवरा नतीजा कुड़फरी काउंसिल ग्राई सोशल इस्लाह एकम मी मशवरा करदास तिबेपुलु पेनवडा गन्नावत का बोलतिनु मेरे अलगोन नंगवादान कुड़फरी काउंसिल ग्राई अलिशमें algon taayid kuran pass मेंबर काउंसिल ग्राई उसे algon taayid kuran माफर काउंसिल ग्राई सोम दतना along tide मानदो काउंसिल ग्राई सोबे අනුතායද वेलिदो काउंसिल ग्राई उसे आतिफ हुसैन algon taayid kuran आदि पार विदा कुड़ा को कैंडी कैंडी algon taayid kuran शुक्रिया मगोदो काउंसिल ग्राई स्वातुल algon taayid kuran लोही काउंसिल ग्राई इब्राहिम मोहम्मद और तायद गए केनिकोदो काउंसिल ग्राई राउफ तायद मिलदो काउंसिल ग्राई मजीद algon taayid फोदो काउंसिल ग्राई मोहम्मद मूसा algon taayid उर्दू काउंसिल ग्राई रिजवान algon taayid एम काउंसिल बादलो में बड़ा तिब्बे कुरिया बेफुंगे ताइदा एको कुड़फरी काउंसिल ग्राई सोशल इस्लाह सेको दिराजे बीमा बे कानूनशा पलरशा बे कानूनशा मालियत कानूनशा दिराजे दिमावश रक्काते को देमेट्टुमा बे कानून यन्नम पेन्न इस्लाहता नून अतोल काउंसिल के तैयार को हुआ मशवरा रायithunge majileehah unuma और ने काउंसिल bahdhaluvun फास और बड़ा शुक्रिया काउंसिल bahdhaluvun के एजेंडा गावा दे मसक्के बस मेरे निगम में दिए है काउंसिल के bahdhaluvun और ने यहाँ साहब माल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलाम वालेकुम